megalayapost.news. Ka Office Block Development Officer ke Jerang Sin RD Block mentaka sengi pratarik risau kala penlong ya ke program bensam ya kiti arjingeram sya kitu gibadan jing duna kit khotmet paru na ka benta kitu kiri teman kiblano ke arta kiblaha ke kerdan senior citizen ya ke bala penlong Jerang Sin RD Block ke jing sam ya kiti kitiar kalong kumshi benta ban paikmat kerpang sya kitu gibadan ke jing duna kit khotmet na ka benta kitu kiri teman kiblano ke arta hagani ke sengi lawan bensaki bandan bentalang do basas tinasotun MLA MDC Jerang Constituency bolong ru Kapor ku Menteri Pojong Kesorkar Jela badai kami ia ketenat Sin RD Block ku mukongsan balasaki langru daga jendon lang jong video kejerang Sin RD Block pi hajong ke District Social Welfare Officer Keribhoi ke Kong Esun kinami kemat nak Artificial Limbs Manufacture Corporation of India ke balai rap kerpang ya kiti-kitiar syakiti kibrio badon jeng duna hakit khotmet bat kiriu temen yakini la ai kerpang tang nak menta kiriu temen bat kibaduna hakit khotmet kibahap ha kejerang Block kibalakot hadu sanspa alai pongun kiban yo jing mtoy lang ba kiti-kitiar bat na pedang kisan spa alai pongun mentaka sengi layo bansam shiki spa ngun kinong yo jing mentoy kini kitiar balasa mentaka sengi ki kentup nadu ki wheelchair ki tricycle ki dingdu na ke benta ki badeko bat ki bom nang ya kitiar jing pensawal ni ki stranger sound system sha kita ki baduna khotment ki badan ya kasap hakarwa ka siaw tiar penyo sngaw la new e machine device na ke benta kitu ki bom yo sngaw bha haki score bat kiwe Lani kidan jingduna hakit khotmet pimdei bandon ya ka jing saurem haladi henrei pideban long kum kita ki citizens lani kinong shong snong kiba dakano kuno kalat kelenti pila banlong kita kinong shong snong kibala ban aya ka Jingershan Lani ka contribution na kamenta kari ka jungi balay nga ong kumta namar ba bunsin omday tan ibabiyang haka renyeng renyot haka bor perkat kibala aban ay ya kata ka contribution lani banno senyang nagamanta kari kejungi Henry what mapi kibedan hangne lapilong kibadon haga jingruna haga borio snow lane hagi khotmet Henry pidon ya kabenta kapakong santam nagamanta kari kabi kejungi i long kumi pirang ba kisamla baro kiba Lingba ka District Social Welfare Department but naga Riboy District agajing Shimkia jang i officer i tong NF Sun agawang angit skamba yaka survey baro lane ka jing wat jing tip shagishnong gitaw baro lala banyo lala ban sim jing ken na kamenta kinong song snong kiba layaw karta bat kumju na kamenta ki priu kibadon haki jingdona haki dekhotmet te kari ka kabu na kamenta jauhi baro iwe hakaba kini yo ekini kalat kalenti bat pinpenan kam yakini kitiar kibana kaliang ka alemko ringkat bat ka Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India hakaba lala ban penpoy yakini kitiar baro nakabenta kajimento kejukpi player kerkuwi pi pinangiyo eka met kaphat ko shaj baklan but ngakin tu ipi baro iwe apa bishim me kini kitiar benon kami ki kanong kajing mentoy nagamenta jopi baro iwe megalayapost.news